Može? Idemo sad. Imamo broj 11 i broj 18. Koji broj je veći? Evo, uzmi znak ovaj i okreni ga. Bravo. Točno. Idemo sad staviti neki drugi broj. Ajmo sad ovako. 15. I ajde ti stavi. Koji broj je od ova dva veći broj? Stavi nam taj znak kako to ide. Bravo. A sada... Bravo. Super. A kad bi stavili, vidi ova dva broja, koji broj bi bio veći? Ovako. Isti su, da. Bravo.